Mil pasión, makan, di me mabongone, balloon, yang mga gaun, naray, matamatar mo. Alright, tungil ko singil mo ra rukul adalo mesra tel program ra Facebook ma YouTube. Direct kalor tigalo ring sa ngalil belaw 87.9. Lakad mo ring sa igel gekara secure sel House of Delegates 7 runoff election rang Artmao State. Ma bulurang Artmao ang niya 469 el total registered voters 469. Lakad mo ring sa igel gekara central box igida mingira sel proper box el dirgalom uringi. Central box single kot tel ngarabalot tel bleso other karoy ang ilaya kalam mo subes. Total votes cast tara central box ang niya 119 119. Gel number 1 rapalot tel bleso other karoy ang ilaya 64 64. Number 2 Fermin R Mariang ang ilaya 55 55. Daka right in il daka blank il daka boy il daka reject. Magigida yelwuk gekara central box segito ngirsel proper box el dirgalom urni. Sulang.
Madangaling ang sentro na bitarang pumalagi di malabate mga dyan Ultire Lekora yang malmaran masisian yang ngekmok makarangar dyan Ultire Lekora Now bless all young some love. Silgo me sagal yabadrayang Ngora mo sungara mo na may korab levelem Webetel uwalal dik masaka makoy Yakdab lain Ang silgo ring asangare alarm Mom tasok mo ngola baklo malme Makmo maalagi solay bukut tamati Eldio tamati Para adong nasot mo klasurang Mara mala abe Pagtal mara olay Lindyang along ngit Elda ada adika Para gomik Umodang ali Yang set Di malabate mga dyan Eltire Lekora Malmaral masisian Yabang ngitmok Makarangar dyan Eltire Lekora Namasil gumesay galyabadrayang Ngora mo sungara mo na may korab levelem Webatel uwalal dik masaka makoy Handap lain Pagsilgo gilmong mel tasil Marebatal kong manilgal kang hablo Eng isek malmar nga laul ta swegarakaw Yarurirakaw Nakmul makay gel aldada amaw Ngitalete lemel merngak Maral mo mga sa aaluin Maragobik Tire Mamodang alin Yang setro na gitarang Mamaalagi di malabate mga dyan Ultire Lekora ka Yang malmaral masisian Yabang ngipmok Makarangar dyan Ultire Lekora ka Sayal yabadrayang Ngora mo sungara mo na may korab levelem Webatel uwalal dik masaka makoy Akdab lain Isil gureng asangari alarm Mom nasok mo wala baklo malme Makmo dang okles olay bukut tamatin Haldion tamatin Para alon nasok mo klo asurang Mara mala abe Pagtal mara olay Lindyang along Aldada abiga Malagobik Ultire Mamodang alin Yang setro na bitarkam Mamaalagi di malabate mga dyan Ultire Lekora ka Yang malmaral masisian Yabang ngitmok Makarangar dyan Ultire Lekora ka Yang setro na bitarkam Mamaalagi di malabate mga dyan Ultire Lekora ka Yang malmaral masisian Yabang ngitmok Makarangar
gitar ko. Melora giru, era mo martir, era mulai
ang alamarat muraba egorat halbergi osnge madangellem moy masalarang osangellem moy mal madalo ibe ikyal sounder na marada gora osing sing hengmeng itak lo bangge elo magasiwal dada la
Ay, okay, may gagi dahil result tra proper boxer sa House of Delegates second runoff rang Artmouth State. The proper box total votes cast amle 138. Yung number 1 ra palot el Bleso Adar Garoy ang ilaya 73. Number 2 Fermin R. Mariang ang ilaya 65. Adamor ayel total ra ayel udakya la 5 roguy Get number 1 ra palot el Bleso Adar Garoy udakya la 5 ang ilaya 137. Egel Gukno ra number 2 Fermin R. Mariang 120. Ang nga karmi wedi mo makadong ra office ra election 4881554 alubal so may result tebora page ra po momes ra tegi del live ra Facebook page ra kanil belaw Eco Paradise malubeng YouTube TMC YouTube Facebook mga wakla di gigid ya yagel mlog yakara senkyo tel senkyo el alsil se kumpalmsaw lama sel guknek sel senkyo Salle tu ay strada di